Kalau Tai M buat ini ura, problem settle. Ayah, Apek. Bukan problem lah, problem. Aduh, hai, Apek sini Wak kasih tahu sama you ah. Itu dulu bos Melayu punya, itu bukan undang-undang akta, itu semua program. Program. Dia mau ambil rumah itu pun kena minta 1% persetujuan. Semua penduduk setuju, agree, baru boleh buat. Sekarang you punya bos, daripada 100%, turun 80%, turun lagi 75%. 25% tak setuju, jalan juga itu projek. Itu undang-undang, dia bagi kuasa sama itu menteri, boleh angkat itu punya kawasan rumah bila-bila masa, anytime. Tak perlu raja-raja. Raja-raja semua tak ada kuasa punya. Tuan tanah sudah tak ada kuasa punya. Faham ah? Lepas tu pula, itu dulu bos Time M, dia buat rumah market value 350,000 tapi dia jual sama itu owner 60,000 saja. Lagi dia bagi macam-macam punya special faedah. Dia apa developer kena bayar tu 3,000 mau pindah punya kos kan. Developer ganti 3,000. Lagi apa lagi? Pajakan 99 tahun lagi dia extend lagi. You punya bos macam dekat Penang, dia buat rumah setengah juta, 600,000. Dia bayar apa market value tanah punya 200,000. Lagi 400,000 tak cukup, 300,000 tak cukup. Itu owner kena buat loan. Fair kah? Bila owner tak boleh buat loan, mesti dia cari rumah lain lah. Dia pindah lah daripada kawasan tu. You ingat kita tak tahu kah? Kalau you punya bos mau buat ini pembangunan, buat itu dekat kampung baru Cina punya. Wata, pasal apa dia tak boleh buat kat Kampung Baru Cina? Pasal itu Kampung Baru Cina sudah jadi tapak UNESCO kan? Tak boleh usik kan? Itu pasal mau usik Kampung Baru Melayu, yang Melayu punya kan? You ingat kita tak tahu ke apa? Kita sudah tahu. Orang Melayu semua tak ada kaya macam you punya orang. You punya orang bisnes bagus punya. Duduk Malaysia bisnes bagus pun, bendera pun mau kasih terbalik. Apalah. Chow ni ma ni orang.